Pozdrav svima i dobrodošli u prvu epizodu u kojoj otvaramo nove paketiće Adrenalin kartica Premier League 2023. Za danas smo pripremili 5 paketića, odnosno 30 novih kartica. Ljudi, sve nam je spremno i idemo odmah na otvaranje. Let's go! Da vidimo prvi paketić. Idemo. I evo ga, sad smo otvorili prvi paketić da vidimo koja nam je prva kartica. To Prva je iz Arsenala Defender u obrani. Znači neko iz obrane Arsenal, a dobili smo 32 kartica. 32. Iz Brazila i Arsenala. Aha, super. Znaš da je Arsenal sad prvi na tablici trenutno? Da. Igraju stvarno odlično. Dobro, možeš staviti tamo pa ćemo vidjeti odmah koga smo dobili u kartici broj 2. Aston Villa midfielder u sredini. Aha, Aston Villa, znači neki iz midfieldera, jeli? A dobili smo Nakamba, kartica broj 56, super. Znači Arsenal pa Aston Villa. Dobro. Sljedeća iz Manchester City-a, midfielder u sredini isto. Aha, neko iz sredine. Ajde, ja bih želio, ne znam, Kevin De Bruyne da dobijem. Ja. Ajde da vidimo. I Rodrigo. Ili Rodri, jel? Da, Rodri. Aha, kartica broj 235. Odlično, Rodri je isto super igrač. Sljedeća iz Newcastle-a igra u napadu. Aha, forward. Da vidimo koga smo tu dobili. Joj, to je onaj Saint Maximan. 277. Aha, odlično, on je stvarno dobar napadač. Za sad smo dobili sve različite klubove, jel da? Da. Dobro. Sljedeća je iz West Hama, to jeste Čekičari. Igra lijevi krilni. Aha, gore u napadu, jel? Da. Aha, dobro, da vidimo koji je to. Fire! A, Fire, aha, to je ova... Benrahma. Specijalna kartica, Fire. Da. Benrahma, aha. 410. Odlično, znači ovo je prva specijalna kartica u ovoj epizodi. Bonus! Čekaj, samo malo, pričekaj. Bonus, to je znači Nottingham Forest klub. A bonus, kad piše bonus, onda znači da smo dobili ili grb ili onaj line-up. Ajde, grb ili line-up da vidimo... Grb! Nottingham Forest grb. Ajme, evo, prvi grb znači za sad. I ovo je ono za digitalne paketiće. Za digitalni paketiće, dobro. Moram ti reći da ovaj prvi paketić je stvarno odličan. Znači, dobili smo i 4 različita igrača i plus ova specijalna kartica i grb. Možemo mi krenuti odmah sa paketićem broj 2. I da vidimo, znači, drugi paketić. Sljedeća iz, ne znam to ti je onaj Vuković, znači Wolverhampton. Znači, Wolverhampton i čekaj, samo malo u napadu, to bi mogao biti možda Raul Jimenez ili neko, a? Da. Da vidimo. Raul Jimenez, znači... 364. Da, i to je sad... Iz Meksika. Iz Meksika, da, Wolverhampton. Znači, to je još jedan drugačiji klub, jel da, koji nismo do sad imali. Iz Leedsa Defender, to znači obrambeni. Obrambeni, da vidimo koga smo tu dobili. Llorente. Diego Llorente. 178 iz Španjolske. Aha. Da, Leeds isto nismo do sad imali, jel da? Da. Još jedan različiti klub, da vidimo dalje. Ovo je isto iz ovoga. Aha, sad smo znači imali Raul Jimeneza iz Wolverhamptona. A sad je Defender, obrana. Iz obrane Wolverhampton, a to je... Max Kilman, 360 iz Engleske. Aha, on je inače iz Engleske, da. Znači, za sad imamo dvojicu iz Wolverhamptona, super. Koji sljedeći klub? Sljedeći je iz Evertona Defender. Aha, iz obrane opet... dole, ali lijevi. Da, kao lijevi, da, left. Da vidimo. Opa! To je ova isto specijalna kartica, ali defensive stil. Mikolenko. Broj 383 iz Ukrajine. Da, Mikolenko. Dobro, znači još jedna specijalna kartica. I golkiper iz Brightona. Brighton and Hove Albion, aha.
Goalkeeper. I to je super stoper. 381 iz Španjolske, Sanchez. Robert Sanchez. Odlično. I čekaj da vidimo dalje. U napadu iz Southamptona. Southamptona napadač. I Titan. Titan Che Adams. 448. Aha, još jedna specijalna kartica. I ovo je ona digitalni pek. Digitalni pek. Evo ljudi, nakon 2 otvorena paketića, za sad su sve različite kartice, a mi idemo odmah na paketić broj 3. Da vidimo novi paketić broj 3. I da vidimo, sad smo otvorili paketić broj 3. Ovo je iz Manchester Uniteda, midfielder. Samo malo, čekaj, Manchester United do sad nismo imali od ovih kartica, a tu je znači midfielder, čekaj. Tko igra u sredini sve? Bruno Fernandes. Fred, jel da? McTominay. Da, možda nekoga od njih dobijemo, da vidimo. I McTominay. McTominay. Znači Scott McTominay, evo malo prije si ga spominjao i dobili smo broj 256. Ajme, odlično. Znači Manchester United, evo prva kartica od njega, možeš staviti tamo. Da vidimo ko je sad na redu. Sljedeća je iz Crystal Palacea. Crystal Palace. Midfielder u sredini. Aha, isto neko iz sredine terena, da vidimo koga smo tu dobili. Dobili smo 129. Riedewald. Znači kartica broj 129. 129. Odlično, to je valjda isto prvi iz Crystal Palace, jel da? Sljedeće iz Wolverhamptona. Čekaj sad malo. Ovdje smo znači imali Raul Jimeneza, jel da, i Max Kilmana. Dvojicu, a tu nam je ko napadač, jel? Lijevi krilni i napadač gore, da. Joj, nadam se samo da nije opet Raul Jimenez. Ajde, neka... neko je drugi, jel? To nam je He-Chen. 368. Ajme, super. Evo, znači u jednom otvaranju, odnosno u istom otvaranju imamo za sad trojicu iz Wolverhamptona. A otvaranje još, jel, nije gotovo. Možda dobijemo još kojeg. Sljedeće iz ovoga... Iz Nottingham Foresta. Midfielder u sredini. Aha, isto je midfielder. Da vidimo koga smo dobili iz Nottingham Foresta. To je... Ojeda, Brian... 290. Super. Znači Nottingham Forest još nismo imali. Sljedeća iz Wales... iz West Hama. Čekaj, čekičari jesmo imali za sad? Imali smo ovdje Fire. Aha, imali smo ovu karticu Fire. I to smo imali Benrama, a ovdje imamo Defender. Aha, ovo je znači vjerojatno neka drugačija kartica. Da, lijevi obrambeni. Obrambeni, da. Da vidimo koga smo dobili. Defensive Steel. Znači još jedna specijalna kartica. Ovdje smo imali Defensive Steel. Milenko, da, iz Evertona. A sad smo dobili ovu iz West Hama. Bravo. Da vidimo dalje. I zadnja je iz Arsenala, lijevi krilni. Čekaj, Arsenal smo imali za sad ovog ovdje igrača. A, tu imamo kojeg? Napadača. Fire, još jedan. Pa to je ovaj Martinelli. Fire. Znači još jedan Fire pored Benrame, jel da? Digitalni pek. Ljudi, evo nakon 3 paketića, odnosno nakon 18 kartica, za sad je stanje super jer sve su kartice različite, a mi idemo odmah na paketić broj 4, da vidimo... Paketić broj 4. Da vidimo koji je to klub? Tottenham, tu imamo... Defender, to je obrambeni. Aha, neko iz obrane. Čekaj, tu bi mogao biti onaj Eric Dyer, jel da? Da. Ajde da vidimo. Nije, dobili smo... Sanchez. 320. Ajde, super. Tottenham nismo do sad imali, jel da? Ove Spurse. Dobro, da vidimo dalje. Sljedeći je goalkeeper iz ovoga... Iz Fulama. Aha, ajde da vidimo. To nam je... Marek Rodak. Kartica broj... 155. 155, dobro.
Sljedeći je iz Tottenhama, opet Defender. Opet Defender. Joj, nadam se samo da nije opet Sanchez, što smo malo prije dobili iz obrane. Ovaj put je... I Ben Davies. Ben Davies. 324 iz Walesa. Iz Walesa, to sam te baš htio pitati, ja znaš iz koje zemlje. Znači Ben Davies. Ajde, super, imamo dva obrambena, znači iz Tottenhama. Sljedeća je iz Evertona, midfielder u sredini. Midfielder u sredini, Everton. Ajde da vidimo koga smo tu dobili. To je Ali. Dele Alli, i on je jako poznat. Znači Dele Alli... 147 iz Engleske. Da, on je jedno vrijeme baš igrao za englesku reprezentaciju. Sljedeća je iz Crystal Palacea. Crystal Palace. Defender. Aha, iz obrane. Iz obrane, da vidimo koga smo tu dobili. Još jedna defensive stil kartica, jel? Da. Broj 382. Aha, malo prema nama okreni da vidimo. Iz Engleske. Aha, super, to je znači treća za sad defensive stil, jel da, kartica? Dobro. I ovo je iz napada, iz Lica. Iz Lica. Lider kartica, broj 480. Aha, to je onaj Bamford, da, napadač. I free digital pack. Dobro. Ljudi, evo nama je ostao još zadnji paketić za otvaranje, a do sad, znači svih 24 kartice koje smo otvorili, sve su različite, što je super stvar, niti jedna dupla. Ajde, možemo krenuti na paketić broj 5, odnosno zadnji paketić u ovoj epizodi. I idemo sada vidjeti, znači, taj zadnji paketić, koje smo kartice dobili. Digitalni pack. Bonus, čekaj, to je Leicester City. Znači, rekli smo da bonus može biti ili grb ili line-up, jel' postava. Ajde da vidimo koga smo dobili kod lisica. Grb, to! 190. Znači, još jedan grb, a ovdje smo dobili onaj od Nottingham Foresta. Znači, imamo dva grba za sad. Izvrsno. I malo kreni prema nama da vidimo. Znači, sljedeći je koji? Iz Brightona. Brighton i Hove. U napadu. U napadu forward, dobro. Da vidimo koga smo dobili u napadu. To nam je... Leader. Aha, još jedna lider kartica, a ovaj put je Neil Maupay. Kartica 435. Dobro. Iz Francuske. Da vidimo koja nam je sljedeća. Aston Villa. I to je Defender. Aha, iz obrane. Da vidimo koga smo tu dobili. Opa! Još jedna defensive stil kartica. Pa koja nam je to po redu? Četvrta već, jel? Mings. Aha, to je Mings. Tyrone Mings. On je odličan obrambeni igrač. Sljedeći je iz ovoga... Čekaj, samo malo, iz Vukova, znači Wolverhampton. Imamo za sad 3 igrača, jel da? Da. Da vidimo koga smo ovdje dobili. Ovo je ljevi krilni napadač. Joj, bojim se da njega imamo... Joj, to je jel da? Chan. Joj. 368 iz Koreje. Da, on je prvi duplić za sad. Sljedeći je iz Liverpoola, desni krilni. Čekaj samo malo, desni krilni. Joj, znaš ko igra na desnoj strani? Salah. Jel da? Ajde da bude Salah, da vidimo. I Salah. Je, Salah. Mohamed Salah. 222. Ajme, odlično. Znači imamo Salaha iz Liverpoola. Ovo je iz Brightona, još jedan u sredini. U sredini, da vidimo. Milder. Ko bi to mogao biti? Jakub Moder. Kartica broj... Iz Poljske, kartica broj 94. Aha, njega također znači nemamo. Onda imamo, jel to zadnja kartica? Je. Da. Znači posljednja kartica iz Fulama. Iz Fulama, Defender obrana. Lijeva obrana. Aha, da vidimo koga smo tu dobili. I ovo je Brian, broj 159 iz Engleske. Aha. Ljudi, došli smo do kraja ove prve epizode otvaranja Premier League 2023 Adrenalin kartica. Kartice su stvarno fantastične, jako nam se dopada njihov dizajn i jedva čekamo da otvaramo nove paketiće Premier Lige. Od ovih 30 kartica, znači kao što ste vidjeli, dobili smo samo jednu duplu i to ovog Korejanca Hee Chena iz Wolverhamptona, pa ćemo vidjeti sa našim nečakom
možda je to jedna od kartica koja njemu nedostaje. A mi vas ovim putem pozdravljamo, želimo vam svako dobro u 2023. godini i vidimo se u sljedećem videu.